Dobrodošli u 10 zapanjujućih činjenica o svemiru. 1. Da li ste znali da smo konačno snimili supermasivnu crnu rupu u centru naše galaksije? U centru Mlečnog puta, na udaljenosti od oko 26.000 svetlosnih godina od nas, nalazi se crna rupa nazvana Sagittarius A. Ona ima masu kao 4 miliona naših sunca i deluje kao gravitaciono sidro oko kojeg se okreće cela galaksija, uključujući i naš sunčev sistem. 2022. godine tim Event Horizon Telescope objavio je prvu sliku Sagittarius A, crne rupe u srcu Mlečnog puta. Slika ne prikazuje samu crnu rupu, već njenu senku okruženu užarenim gasom koji kruži oko nje. 2. Da li ste znali da se naučnici trenutno spore oko toga koliko se brzo svemir širi? Merenja širenja svemira zasnovana na posmatranju ranog svemira, kosmičko pozadinsko zračenje, daju jednu vrednost, dok merenja zasnovana na posmatranju obližnjih galaksija daju drugu, veću vrednost. Ova neslaganja, poznata kao Hubbleova tenzija, možda ukazuju na postojanje nove fizike. 3. Da li ste znali da postoje zvezde, Wolf-Rayet zvezde, koje su toliko vruće i nestabilne da odbacuju svoje spoljne slojeve u svemir, stvarajući prelepe magline? Ove supermasivne zvezde su u završnoj fazi svog života, pre nego što eksplodiraju kao supernove. Njihovi snažni zvezdani vetrovi stvaraju spektakularne oblike u okolnom gasu. 4. Da li ste znali da Saturnov mesec Titan ima gustu atmosferu i miriše na benzin? Titan je jedini mesec u sunčevom sistemu sa gustom atmosferom, bogatom azotom i metanom. Na njegovoj površini postoje reke, jezera i mora tečnog metana i etana. Miris njegove atmosfere bi podsjećao na benzinsku pumpu. 5. Da li ste znali da bi vas crna rupa špagetifikovala? Ako biste upali u crnu rupu, ogromna razlika u gravitacionoj sili između vaše glave i stopala, plimne sile, rastegla bi vas u dugačku, tanku špagetu materije pre nego što biste uopšte stigli do centra. 6. Da li ste znali da Mlečni put aktivno jede manje galaksije? Naša galaksija je kosmički kanibal. Trenutno, ona svojom ogromnom gravitacijom privlači i kida nekoliko manjih patuljastih galaksija. Zvezde iz tih galaksija se razvlače u dugačke zvezdane potoke koji se obavijaju oko Mlečnog puta, ostavljajući za sobom duhove drevnih galaksija. 7. Da li ste znali da se vi, zajedno sa Suncem, krećete kroz galaksiju brzinom od oko 828.000 km/h? Iako se osjećamo kao da stojimo mirno, naš ceo sunčev sistem juri kroz svemir, dok kruži oko centra Mlečnog puta. Čak i tom neverovatnom brzinom potrebno nam je oko 230 miliona godina da napravimo jedan pun krug. To se zove galaktička godina. 8. Da li ste znali da Mlečni put ima ogromno groblje zvezda? Pored 100 milijardi vidljivih zvezda, naša galaksija je puna ostataka umrlih zvezda, belih patuljaka, neutronskih zvezda i crnih rupa. Neke procene govore da bi broj ovih zvezdanih leševa mogao da premaši broj živih zvezda, čineći Mlečni put ogromnim tamnim grobljem. 9. Da li ste znali da centar Mlečnog puta verovatno miriše na maline i rum? Astronomi su u ogromnim oblacima gasa i prašine u blizini centra galaksije otkrili hemijsko jedinjenje etilformijat. To je isti molekul koji malinama daje njihov karakterističan ukus, a koristi se i u proizvodnji ruma. Naravno, tamo ima i manje prijatnih mirisa, poput jedinjenja sa mirisom trulih jaja. 10. Da li ste znali da živimo u mirnom predgrađu Mlečnog puta? Naš sunčev sistem se nalazi u relativno mirnom i ređe naseljenom spiralnom kraku, krak Oriona, na oko pola puta od haotičnog i opasnog centra galaksije. Ova mirna lokacija, daleko od eksplozija supernova i jake radijacije, možda je bila ključna za razvoj života na Zemlji. Hvala na pažnji.
Doviđenja.